Mu gihe abantu bari biteze mu by'ukuri yuko ibintu bishobora kuba bigiye kugenda bijya ku murongo, birasa naho ahubwo aribwo akajagari kagiye gusa nk'akiyongera, umutekano mukeya nawo gakomeza kwiyongera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu umuntu yavuga ko Kongo yamaze gutangatangwa mu mpande zigiye zitandukanye, ndetse n'abantu bari bameze nk'aho bamaze igihe kirekire basinziriye, basa n'abongeye kugira gute gukanguka. Twababwiye inkuru ya Thomas Lubanga, uyu nguyu akaba mu by'ukuri ari umugabo wabaye warlord cyangwa se inyeshyamba mu gihe cy'imyaka myinshi, guhera muri za 1998 kugeza n'ubu ngubu. Yafunzwe imyaka igera muri 14, ariko nta n'icyaha na kimwe yigeze yemera, kuko yakomeje kuvuga ko ibyo yakoraga byose yakoreraga mu ntara ya Ituri, byose yabikoraga ku bw'inyungu z'abaturage. Uyu mugabo rero nyuma yo gufungurwa muri 2020 yahawe ububasha na Perezida Tshisekedi, amushinga ibirebana no kuba mu by'ukuri yagenda ahuza imitwe y'inyeshyamba na guverinoma. Nyamara mu nyuma uyu mugabo yaciye inyuma, nawe yigira kwibera hariya hirya gatoya muri za Ituri. Aho ngaho akaba ariho bivuga ko mu by'ukuri yamaze kuba atangiza umutwe mushyashya urimo urakora hariya, ufite n'ubuyobozi, ukagira mu by'ukuri umutwe wa politiki, ukagira n'umutwe w'inyeshyamba. Ku rundi ruhande twavuze kandi nanone ibirebana mu by'ukuri, nta muntu ushobora kuba yavuga ibirebana no kuba urumva muri Turi hari uwo mugabo witwa Thomas Lubanga, ariko noneho wibuke ko nanone ahantu hitwa muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo naho hari undi mutwe urwanira abanyamurenge witwa Twirwaneho, kugeza ubu ngubu uyobowe na Charles Sematama, wari wungirije General Makanika uheruka kwitaba Imana. General Sematama Charles wasimbuye Makanika ku buyobozi bwa Twirwaneho nyuma y'imyaka mu by'ukuri 4 amwungirije. General Sematama yagiye afatirwa ibihano n'ibihugu bitandukanye kubera uruhare rwe mu miyoborere ya Twirwaneho. Yinjiye muri Twirwaneho ku mugaragaro muri Gashyantare 2021 avuye mu ngabo za FARDC, ayobora regima ya 3411 yari ikicanga muri teritwari ya Masisi. Yataye umwanya yariho mu ngabo za FARDC, yisunga kuri Twirwaneho avuga ko agiye kurengera ubwoko bw'abanyamurenge bwarimo bwicwa. Rero Sematama ni umwe mu basirikare bakomeye bagize umutwe mu by'ukuri bagize umutwe wa Twirwaneho kubera ubumenyi yakuye mu mahugurwa atandukanye yahawe n'ingabo za FARDC. Ibi bikaba bigaragazwa n'uburyo nyuma y'urupfu rwa General Makanika abarwanyi ba Twirwaneho bahise bigarurira ibice bitandukanye birimo ikigo cya gisirikare, amashuri na radio ikorera mu bice bya Fizi. General Sematama uvuka mu bice bya Kalungu muri Kamombo, ni imbaraga zihumuriza Twirwaneho, akaba yarafatiwe ibihano by'umuryango w'abibumbye, ubumwe bw'Uburayi na Amerika bamushinja gushoza intambara n'urugomo. Ni ibihano byafatiwe abandi bayobozi b'imitwe itandukanye nka M23 mu by'ukuri barimo General Sultan Makenga ukuriye ingabo za FC M23, Letsikano Wiringoma umuvugizi wa M23, General Bernard Byamungu nawe wa M23, William Yakutumba ukuriye Mayi ya Kutumba, nyakwigendera mu by'ukuri General Michel Lukunda Makanika uyoboraga Twirwaneho. Hari kandi Kano Ruvugimikorera Protégene bita Ruhinda wa FDLR warashwe na M23, Kano Salomon Tokolongo w'ingabo za FARDC n'abandi bagiye batandukanye. Uretse uyu mu by'ukuri Thomas Lubanga, hakaza n'uyu nguyu General Sematama, hari undi mutwe noneho wamaze kuvuka nawo noneho uyobowe n'umugabo nawe windwanye cyane wahoze muri 2023, nubwo bivuga ko mu by'ukuri atabashije kuba hari ibintu bimwe na bimwe agenda yumvikanaho na Makenga, ariko uyu mugabo nawe yafashe umwanzuro yinjira mu mashyamba. Ubu ngubu mu by'ukuri akaba yatangije umutwe ukomeye cyane. Kano Innocent Kaina
wahoze ari mu basirikare bakuru b'umutwe wa M23 yamaze gushinga undi mutwe ugamije kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera za 2012 ubwo M23 yigaruriraga ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu mujyi wa Goma. Kaina ari mu basirikare bakuru bari bayoboye ingabo z'uyu mutwe. Muri 2013 ubwo M23 yirukanwaga i Goma mu by'ukuri n'ingabo zirimo SADC na MONUSCO, uyu musirikare yahise ahungira muri Uganda, ndetse mu Gushyingo 2021 ubwo uriya mutwe wuburaga imirwano ari mu basirikare banze kuwiyunga, ahubwo turavuga M23 yari yarahozemo guhera muri 2012. Kaina icyakora yavuze ko nubwo atakiri kumwe na M23 hari abana be bari kurwana muri uyu mutwe. Mu gihe M23 kuri ubu igenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo imijyi ya Goma na Bukavu, Kano Innocent Kaina nawe yamaze gushinga umutwe nawo ufite umugambi wo kurwanya ubutegetsi bw'Kinshasa. Ni umutwe uyu mugabo yise Coalition Nationale pour la Libération du Congo CNLS, mu gihe igisirikare cyawo cyitwa Force Nationale pour la Libération du Congo FNLS. Itangazo uyu mutwe wasohoye ku wa 30 Werurwe ryerekana ko Kano Innocent ari we mugaba mukuru w'ingabo za FNLS, mu gihe umuvugizi wazo yitwa Major Kaseleka Andrew. Urumva ko ari abarwanyi bakomeye cyane kandi bazi ibyo barimo barakora, kuko n'abagabo bamaze igihe kirekire barwana. Muri iryo tangazo uyu mutwe bigaragaza ko ufite icyicaro ahitwa Aveba mu ntara ya Ituri. Urumva tuvuye muri Kivu y'Amajyepfo, hari iyi mu by'ukuri twirwaneho tugera hariya muri kwa Thomas Rubanga, mu by'ukuri nawe uvuga uti ngiye kugira gute, ngiye kongera ndwane, noneho akaza n'uyunguye mu by'ukuri witwa mu by'ukuri Kaina. So bavuga ko ufite ukicaro muri Ituri. Ba nyirawo bavuga ko mu byatumye bahitamo kujya y'ishyamba harimo imyitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa irangwa no kuba butarajwe ishinga n'imibabaro y'abanyekongo baterwa n'imiyoborere mibi idashingiye ku ndangagaciro. Mu byo Kaina n'umutwe we banenga leta ya Kinshasa harimo ruswa, icyene wabo kugura abo ishaka kwiyegereza, guta muri yombi abana mu buryo bunyuranije n'amategeko, itoteza ndetse n'amacakubiri. Umutwe wagaragaje ko hakenewe ko abanyekongo bahabwa serivisi mu cyubahiro kandi biciye mu miyoborere myiza. Ikindi akaba ari ngombwa ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivanwa mu bibazo irimo biterwa no kwikunda kw'abayiyobora. Kaina yashinze muri Ituri umutwe ugamije kuvanaho ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'iminsi mike. Mu by'ukuri nk'uko twahoze tubivuga, Thomas Rubanga usanzwe ari inshuti nawe ashinze mu ntara ya Ituri umutwe ufite gahunda nk'iyo yise Convention pour la Révolution Populaire. Ku rundi ruhande hari amaboko mashyashya, mashya mu by'ukuri M23 yamaze kuba nayo yunguka, bitari n'ibyo byo kuvuga ngo hari yindi mitwe yashinzwe mu ngaha hari ibi ngibi. Noneho bungutse umunyapolitike nawe umaze igihe kirekire mu by'ukuri ari ahanganye na Tshisekedi, witwa Alex Kasadi, wahatanye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2023 na Felix Tshisekedi. Yiyunze ku ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari hanze avuga ko Kazadi yiyandikishije nk'umwe mu banyamuryango ba AFC M23 kuwa 30 Werurwe 2025 nyuma y'uko umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC Corneille Nangaa ashishikarije abanyekongo baba mu mahanga kwinjira muri iryo shyaka cyangwa muri iryo huriro, avuga ko rigamije kubohora RDC. Ubutumwa bw'amashusho bwasakaye ku mbuga nkoranyambaga bwumvikanye uwo munyapolitike Kazadi avuga ko yishimiye kuba umwe mu banyamuryango ba AFC M23. Yagize ati nishimiye kuba mu by'ukuri nasinye kuba umunyamuryango wa Alliance Fleuve Congo uyu munsi. Mwakoze cyane kunyongera mu muryango, ni ishema no kuba umwe muri mwe. Niteguye kwitanga uko nshoboye kose kubw'indangagaciro dusangiye. Mu 2023 ubwo Kazadi yatangiraga guhatanira kuyobora RDC ari Kinshasa, kimwe mu byo yasezeranyaga abanyekongo harimo kugarura amahoro mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Alex Kazadi yabaye mu ishyaka
ishyaka rimwe na Perezida Tshisekedi rya UDPS, ariko mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu Ukuboza 2023 yiyamaje nk'umukandida wigenga, icyakora aratsindwa. Kuva mu mezi make ashize AFC yagiye yiyongeraho abandi banyamuryango batandukanye basanzwe batavuga rumwe na Kinshasa, barimo Jean-Jacques Mamba wabaye umudepite muri RDC wavuze ko yifatanyije na AFC M23 ndetse atamaza Felix Tshisekedi Chilombo uhora yikoma u Rwanda. Kuwa 26 Gashyantare 2024 nibwo Mamba wabaye umwe mu barwanashyaka bakuru b'ishyaka MLC rya Jean Pierre Bemba yatangaje ukwinjira kwe muri AFC ubwo yari i Bruxelles mu Bubiligi. Muri Gashyantare 2025 AFC M23 yiyongeyemo umutwe witwaje intwaro watwirwanaho twahoze tugarukaho uyobowe na General Sematama, umwe mu bagabo bahoze muri FARDC uharanira mbega uburenganzira bw'abanyamurenge bakunze kwicwa n'ubutegetsi bwa RDC bubigizemo uruhare. Kwa 30 Werurwe 2025 Corneille Nangaa abinyujije kuri Twitter yashishikarije abanyekongo baba mu mahanga kwinjira muri AFC M23 ababwira ko amarembo akinguye ngo bafatanye urugamba rwo gukemura ibibazo RDC ifite, bakayigira igihugu gikomeye kandi gifite abaturage bunze ubumwe. Ibi rero mu by'ukuri bikomeza kugaragaza nimba M23 iri kunguka imitwe mishyashya kandi ifite abakomando, ifite ba warlord cyangwa se inyeshyamba nkuru zifite aho zihuriye na FARDC cyangwa zimaze imyaka myinshi mu mashyamba zirimo zikora zifite imbaraga. Noneho abanyapolitiki benshi bakagenda biyunga kuri AFC M23. Ni ibintu bigaragaza ko mu by'ukuri imbaraga za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri nka guverinoma ziri gukomeza kugenda zigabanuka, kuko urumva hari abiyomora kuri yo bakinjira mu mutwe wa M23, abiyomora kuri yo bakajya gushinga imitwe hariya n'ubundi nayo ikomeza gutiza umurindi irwanya bwa butegetsi. So rero nta wamenya ngo ese ibi bintu birimo biragana hehe. Tubibutsa ko mu by'ukuri ku itariki ya 9 Mata uyu mwaka 2025 hategerejwe n'ubundi ibiganiro hari i Katari. Ni ibiganiro abantu bakomeza kwibazaho bati se ko byagombaga kuba nta ntambara ziri kuba, none M23 ikaba yarakomeje kwagiriza cyangwa se kuvuga ko iri gukomeza kugabwaho ibitero na RDC. Ibi bintu bizakemuka bite, bizarangira bite? Tuzakomeza rero kugenda tubagezaho amakuru atandukanye tubasobanurira ko ibintu bigenda tubibutse ko ari intambara zikomeza kubara mu burasirazuba bwa Kongo, ari intambara zikomeza kubara muri Kongo, zigakomeza kugenda zigwamo abasivile bagiye batandukanye muri rusange. So tubashimire kandi tubifuza gukomeza kugira ibihe byiza. Twizere ko wamaze gukora subscribe ndetse comment yawe iba ari ingenzi. Turabashimiye kandi turabakunda.